dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Magrasyang bengi po kay kayo, kalugran ming kakrusada. Malaos kayo po kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Iapo seto, ganda mo sabyan, the seminaries, the heart of the Archdiocese. Uling iyeng pekapuso, anya po mo muna isipan ko po uling because we are producing priest. Uling kalaman iba ding pari, ding obispo, ki seminaryo. Pero later on, lalo na po ngayon dahil na po kasalamuang laiko, susuging pisamban. Ngayon pala itang the heart of the seminary. Bro sabyan, aluwang po kaming magpari. The heart of the seminary. O ding pari. In heart of the seminary, bro na sabyan, we are producing good people. O ita pala yung pinaka-objective na ng seminaryo. Kaya ngayon pong kabengyan na iti, metong niya po kareng produkto na po ng Mother of Good Counsel Seminary, katang bisita, the heart of the Archdiocese, metong niya pong padre. Pagpakilala kayo po. May pabengi po, may pekaldawanan, karingay kanaganang manalbe po, Irwin Nukum po. Among yak po kasing tatalakad bala mo peka class bidel, yak balon sinumpara ko rin kaklase ko kin seminaryo, basta't forever ika ng presidente miyada. Pero bukod ka rin, mas meragul po yung kikatamong responsibilidad, uling itamo naman ng mani muna kareng lay alumni king katamong Mother of Good Counsel Seminary Philosophy Department. Manibat po 2007 ang ganang yan etapa mi palitan ka rin ng abetamong manungkulan susuyo king katamong indong seminaryo. Sabi po din padre, ne po, padre de pamilya, ne po. Ating ko muna naman parokya mo. Kilala po rin parokya yun. 4 la po rin ka na kung sasakupan na kay deng parokyanos ko. Sabi ko hanggang pa lang nung ken mong 4
parokyanos, maragul na itang challenge, what more kaya kayong 15,000 on the average sata per parokyan nya maraguling Ali po yat yung sabihan. Simingit ko na. Apo lang kang parok, apa lang kang parok, ano? Parokyanos. Parokyanos. Ating kapang obispo, mas matindi ako. Yung misis mo. Jaconesa yata. Jaconesa. Opo, padre de pamilyaya po. Pero linubya po kay seminaryo. Ngayon po, bilang panimula, siyempre magkwento ka pa aking biya seminaryo. Pilang kayo pong year seminaryo? Linob ko po kanita, 1982 hanggang 1988, 6 years. Siguro yung metong karem masanting amilyari kimbiya ko itang meubog ko kilub na ning seminaryo na pag maragol tamo, aliwa tamo siguro pangataw ngayon nung yata linob seminaryo na hanapin ing seminaryo bala mo mong may ngari ang bitche nung nuka rin detang lulub babini ka rin. Mabibitse lang alam patugot bang kanta masimela, nino rin dapat magyari kitang biyapari, ang popang nino rin mas bandang tauliya kilala ding sarili da, mayayawas kayong biyatalasaw, o kaya rin ang aliwang manondang single blessedness. Pero yung maulagan dili po ka rin, itang itamo, etamo bitasang kinawani o memutut pusad, kitang biye kasalpantayanan tamo. Hanggang pang mayari itang seminary formation tamo. Tuloy-tuloy po itang kikatamong gewang panikwanan tamong maging maya pa Kristiyano hanapin. Basically, niya nanumang kala mabinyening nga pong ginoo, balo tamo, develop king seminaryo, darala tamo itang kaking kabang biya tamo. Antimoy ta, Kuya. Linub kayo po seminaryo, pilang kayo? At tatanda ng kanta, siguro halos mga 20 kami. 20. Uling pre-college kami po kanito. Kami aliwa-aliwa ke edad. Pero eventually, niya mag-graduate kayo pong 1987, mga 15 kaya po kayong klase mi. Philosophy na. Opo. Ating kasanting na reto, karetang 7 areto, halos din kapit na may-ari lang may-ordain po. So mga pitula retang paring may-ari po ka rin. Nino Pureta? Areng kaya betaan po, areng kaklase mi kanita, Father Alan Talavera, apoy Father Jonathan Ovibir, Kenny King Tarlac, kay bat Kenny King San Fernando naman, Kenny King Pampanga, di Father Fer David, Mangobie Nestor Tayag Jr., di Father Romer Policarpio, kay ba't metong pa po kiniking Bataan, i Father Rick Consonhi. Akaklase miya naman pong theology kanita ya pong Eloy Dison, 1 year. Masanting nga po itang bating average da kayong klase mi. Ako balo kaya kayo mong. Kaya po atang kwento yun, pilang kayo? High school, 27, 21, 15, 12. 12 kayo may graduate, kay ba't king May ordain. may ordain pong pari, akong dili. Yapin po na Opo, wala Miss Universe siya. Akong dili may hari. Pero kayo po, 7 na po. Opo. Pero consistent kayo pong, constantly mikikit kayo po ng klase po. Ita po, gareng kaklase mi nga tsuking abroad, ay mila kayabe, pero nemisan din kayabe, mi mag-abroad la, o kaya ilang muli ni. There is always a reason para mitipon. Kasi nga ako pingketang neto nga sinulat ko libro, ing sabla mumuli keng pamanuli. Maulaga, itang balo tayang balikdan ng pibatan mo. Wari po, alimbawa, kaya kayo hanggang makanano ka kapag alkeng kang ministry, wala mo marirecharge ka po at ang muli ka kaya kayo. Akit may mamo, akit mo rin pamilya mo. Deng alwa, bawo jay itang karerang ulnan getang kwarto, or hanggang lina ba siya kimbale o may nga niya sinagli, bala mo may recharge na kang pasibayo. Kita po siguro yung importante niya, panetamang mikikit ang pong mititipon. Sigurado ko ka rin nga pa mga anak. Ding ninong da siguro, pari lang. Ubis po ya pa po. Bis po yung neto. Opo, ating mo naman pari, lalo na kitang pangane, kuling maniglok pa kanita kitang pangane, uling sabi ko pin, firstborn, pelag yuke pa, kaya kami patulo ng kangapon tumas.
Kaya ba't sapin ating pang tegawa na mo naman pong mongho, ne, makanyan. Anya, alob mo na mo atin lang hausandang panganinawan. Detang atin lang pekauliran king biye, makanyan. Alam, Santa Iglesia kay pamurin ating obispo, ating mongha, ating pari, kay ba't Opo. ex-seminarian. Opo. Ating ka pang diakonesa, yung misis mo. Manuel B. kanya yung misis mo. Opo. Anya, ita po siguring babye, bala mo, lasa, kimbeta mo. Yung mayari king pamagluwal seminaryo, itang kikatamong obligasyon bilang Kristiyano. Sabi ko pinyang may seminar ka rin, seminaristang makalub, king kikatamo seminaryo. Pakibaluan masalese kilalanan ing sarili bangan ta abalo no kari nakamas awsan ni nga pong Ginoo. May ngari tamo sigurong eroplano, tren o kaya vapor. Pakibaluan mo nung keng kandanom, keng kang riles, keng kang ere. Ang importante ako mikitikit tamong pasibayo, kitang kikatamong parasa na lugal. At mikitikit tamong pasibayo, kaya bengi pa po tang mulita nangan para pareho. Antimoy ka kuya, din kasi Manuel Beta, mas burida po chismis eh. Nano mo pong point kitang Beyo seminaryo na aisip mo magpari ka o kaya lumwal ka, kay ba't malaliwa ka dalan? Kukutanda po kanta na ning maging inspirasyon kayong pamaglob. Yung maragol ko pong inspirasyon kanta yung kana akong parish priest. Iya pang Venancio Samson. Ikit ko kaya mag-enjoy kong masalese niyang nights ko. Halos sa doldo, sisimba ko. Buri ko itambien na. Kay ba't, ewari po, in Munisilyo sada, in sakristana o itang nights, malapit na kang kimpari. Halos kulang na mo, abe na kang magmisa kita lele, no? Eko po ang timpag maragul kan tamong, eko po mag-absent si Simbal Doldo. Ang po itang pamagrosaryo ba itang miso. Na siguro makanyang kumilapit at linob king seminaryo, kaya rin kumigay school. Eko man po mig-test ka rin aliwang eskwela kanitang king college. So malino yung kakumbari. Pero may gindalan ta para mas nakilala kay sarili ko. At kay batan niyang, I imagine kung malapit na akong ma-ordain, isip ko, bala mo masakit natang ekwa imagining sarili kong magsilbi ko pingkin Santa Iglesia ang manatili kong celibate. Burikotin kong kaya bekeng biye. Ita po niyang lumwal ko, after that, mas through the years, mas nakilala mo yung sarili mo. O ining biye pa intunan mo, mas makabagay ka. Kay ba't niyang lumwal ka kuya, nanong obra? Ati mo ding seminarista, pota lumwala nanong maging obrada? At lula mo po kaya kalandensin na restaurant, yung ex-convict sara. Nanong nga either tuturuyo, Teacher na. pasugalyo. Napasugal. Casino. Karenya pong casino, detan dealer. dealer. Dulog na kareng casinos, makanyan. Kay bating katlo, drug pusher no man. Detang medrep, makanyan. So, alos sa tsula po ka rin. Ika nano ka May rin. naliwa ko po dalan, may oriente na man. Yan po may banding ispelap ko. Meron tapong mga Ikay po'y kong babes. Kalupa niya po may banding ispelap ko. Pero magobra Ila pong kay boss ko. magobra kay po king ispelap ko. Opo, manibat kitang linwal ko seminaryo, karing ko may kipag-obra. So yung misis mo may ground niya kaya ka. Ay, alipot. Ay, kaya man po may kilala kanta niya, lumal ko eh. Ay, immediate. Kasi ka rin pong kwentong teleserye, pong ka rin kwentong Bastin, po, balada, lumuling seminarista kasi Bisay makisawa. Sabi da po rin aliwa, pe, patilipi Maria Kayara. So, ikit de po kani legwa ni Maria. Ako po after 8 years bayo kaya po miikit. In fact, kinasal ko after 8 years pa mo po. Kaya itong pamagluwal ko. O di rin kaklase mo rin may ngasal na. Kaya na po kanta kasi nung ako po bisang misapawan kanito, ako po kinumbirangan kasi po to magiyang ordinasyonin ka na akong kasal. So po seto mo po kanita, ang po yung spiritual director ko, mo pong bigaw mili kanina. Makanita yan po. At mo ko rin anak mo, wala pong mig seminaryo? Ita pong panganay ko kanita, yung kukunande, yung elementary, what do you want to be, o na yung limayligyan na po kayong computer. At tatandaan ko po yung pakibat na kanta, I want to be a computer priest, Pero balo nung maintindihan yung rin sabihan. Pero ngayon po na naman pinorso ito.
Pero ang importante po siguro itang yung basic ng pang-Kristyano, tiyan, buo kaya pang sisimba, habe-habe, gustong sisimba kami ng Domingo, makanita. Kaya ba't akakit mo itang sikananan ng balang metong potang ating masakit, kailangan mo itang pangadining balang metong ka rin. Lalo na ako po, itang bunsumi, I was gifted with in youngest me with a bilateral club fit. Anyapin po, niyang anak yo, panedeng pangadireng kapatad na kanita. Ngayon po, alas normalize na po niya ganagana ng pamaglakad ngayon. So, akit mo yung sikanan na akwayo kem balang metong yung strength yo. Ala kang pikwanan nung ilwa pa mo rin yung pamilyang. At saka makapagbilibya po Kong Irwin kasi eman po meditats king Santa Iglesia kasi metong po ka ring role ng gagampanan, metong niya pong composer, ang pong choir master. Opo. Nga pong elementary ko kasi, sabi ko pinanyang magsagetang, biyang pisa ako pong titig-tig keng misa elementary ko, ketang kaming baryo San Bartolome. Ako po yung babagi karetang choir me, ketang anticipated mass ng Sabadong Sisilim. Kaibat na nita, midnights ko po, kalub ko seminaryo, out of necessity, ako pong pepaturuanan da ako pong choir kayong parokya, ang gaketang main tundalan ing biya seminaryo, karing kumebiyasang mag-compose karing responsorial psalms, at bagya-bagya po kanita, peki main tun ng dalan nita para makagawa tamong full-length kakanta. At karinta mo dinawo ni Ngaliwa, for 30 years, tinuro ko po keng choir, tinitig keng parokya, silbi ko po as music director, at maging guest organist ko rin po karing Ngaliwang parokya, lalo na king Lord Decides, king Lord's Ascension. Lord's Ascension Paris po. Sabi miya pong Bobet, Then po maging obispo. apong Ambo. Por meron niya sisimba kaya po kanito, kangapon dong pa mo, iyang Paris Prismi kanita. Kasi niya pong manupa na akong bale, kaibat ng Kabalansyan tragedy, menu pa kaya po sindalan na niya, may sakop kami po kayong parokya ng Lord's Ascension. So kaibat na nga po dong, pepasapi ka na ako'y yapong Bobet, ang gaketang mayari yung termino na ka rin, kay batan yan datang nema ni Apong Ambu David. So reni po nga, lung obispo nga reni, pagsilbihan tala po nga kaya beking parokya ng Lord's Ascension kanina. Makabilibya po Kuya kasi for the longest time, nimisan po man tinanggap bayad na po. Alay mas stipend kayong pamanugtog. It's really free na po. At tatandaan ko kanina, dininanda ko mong giveaway kanta mong, meto nga simbambengi uling manibat ko po sindalan kanito. Turo ko pa mo King Santo Tomas, tig-tig kong alas 4 ng ganingaldo, dininanda akong panggasolina, itay nga tatandaan ko. Pero po kanita, potang magkanta kay miso, kareng kasal, itang 100 pesos, karen nengiga na ganang choir kanita ito. So sali ka, soft drinks, sipa nyo, alakang almusal, pero soft drinks, so kaya, tinape, makanta. Pero may labas po ito. Yeah, I could understand nano yung kasakitan da rin kaya katamong magsilbi keng misa, lalo na rin tuturo keng choir, ulim pong kabaragbaging preparation. Yan nakamang tambing namong tuturo kasi panigaralan mo pa rin kanta. In my case, yareglo ko rin aliwang kanta kanita, panigaralan. Ang ganyang out of necessity ako pin, may ngailangan tanang gawang kanta, inawad na rin may alawang okasyon po kanita. Tsaka ki music ministry, Kuya, wari, alwa mo itamburi mo yung kanta, di ba? Kaya lawin niya ilapat niya paking ibanghelyo, lalo na every Sunday na. I remember, data pong panahon kanita, inyang inya pong maganap itang International Meeting of Families, karingya po gawa itang yung pamilyang manalangin abe-abe, may gamit siya kanita niyang Archdiocesan celebration daretang International Meeting of Families ni. I remember in 1998 naman ang Golden Jubilee na po ng katamong Archdiocese. Itamong may palad may pili itang katamong entry apin po itang dalit ng Jubileo ne itang ingama ng kasalpantayanan.
So yang may gamit po Mabilog Archdiocese kanita. So adwa na ning pamikatagon. Ang nya namang yung Archdiocese na mo pong many muna kanita keng sanggunyang laiko ng Pilipinas. I was commissioned to compose it ang himno ng dakilang laiko, and it became the national hymn da pureng sablang laiko Mabilog Pilipinas. At hanggang ngayon, yung darandaman kong mikakanta hanggang king Radio Veritas, king 91.9 FM, makanyan. Pwede na ka pala matene ako eh. Aliman, joke mo. At kakal mo pala contributions ka rin kanta na. At bala mo, bala mo, kaligligan mo Noryapong Greg, Ay, Diapong alin naman po. Kadyang. Atinta mo pong kanya-kanyang kagiwan na hanapin. Ang importante atinta mo nga dadawon kitang kagiwan. Hanapin nga pong Ginoo, nanumantang binyen ang binigay katam dapat balo talang itanam. Panta datang yung panahon na boring sa likod tala mo at subli as is. So, importante po itang ngita mo, balo talang itanam, paragulan, papamulaklakan ng pong papamungan, bang kanito, magilang pakinabang king katamong komunidad. Actually, amo nga ako na ikong Irwin, ya po yung minunang laiko susulat na. Kasi maliban po karyamong Greg, Diapong Chris, alos parila po din composer. Correct. Kaya ba't ikayo po yung metong kari minunang laiko sinulat? 2012 po kanito, alang bisang mangangas, darandaman ko rin aliwang susulat, puwata kami paras ko po ka rin aliwang parokya. Nung pangagaling din aliwata mong kanta, first time mo lang dindam, never heard la ka rin aliwang parokya. So that, anyang datang niya po Pope John Paul kanito, metong 1995 anyang World Youth Day, maging inspirasyon kanita mong kay ba't mika kabalansyan tragedy po kanita. Kaya kung bali, makatrap kami po Santo Tomas, may inspired kong gawang kanta, ang kakitang binuo ko rin netong aset. Talagang pepay-approve tala po kay Archdiocese and Liturgical Commission at maswelo tamo, in-endorse ko na po ng Archdiocese at maging co-producer ya pa po kanta yung Jesuit Communication Foundation. So, atin niya pong talagang pari-approve itang CD, pepalual tamo, apo itang sombok, maka-endorse ya ka rin obispo tamo kanita ito. Nya, ingkasanting melamento niya pundalan bang kanita rening aliwa tamong fellow composers. Maging sikan la naman lob na idawon ng karelang kabelwan. At ngayon, mas marakala pa po gagawan din ng kalaguran tamong composers. Sigurado ko, Kuya, pati ka rin Kapampangan folk songs na. Kapampangan, nangos kanta, Kapampangan... Rengaliwa po, kanta lang eskwela. Deng official hymns ang po kareng parokya. Ito mo kareng Santo Domingo, kay King Apalit, kay San Luis Gonzaga, Santo Tomas. Kareng eskwela, rin po may aluwang mga umisyan kaya katamo. At deta po nga liwa, rening raringang meging alma mater ko, tinakuan dinawan kanta ka rin. Magsaging elementary, high school, hanggang seminaryo. Nya, yawari po tamigigit na mo, darandaman daneman tang uli mo, muli ko. Yapin po yung bala mo, meging Team song. Team song daring alumni po tang mumuli ta seminaryo. Yung tauli po, yapin tang himno naningkay ning regional Region 3 ning Department of Agrarian Reform. Dar tanglaw ka ng pag-asa. Reta po. Maliban po king, karang na po contribution, maliban po king composer ya, writer ya naman. Nala po deta nga sulat niyo ng libro? Opo. 2012 mo naman, may nga samong misulat libro, kabang vivid pa kayang kikatang kaisipan, detang may liwang experiences tamo niyang anak. So, tinipong ko po retang kikatamong native games, kalokohan da rin anak, detang adventure da pamangan tamo niyang anak. Baka nanutang miyanad king kikatang kasalpantayanan, nanula rin kasebyanta kanta, nanoying gagawan da rin anak, nanoying bibilog king masaya tamong kayanakan. So sinulat kaya po itang inyang malatiko. Kay ba't na nito, may inspire ko na
aliwa mo dapat palita sarili kong kwento, nun patitang kwento da rin mabilog Kapampangan. So, I tried to recall deng ganaganang bala mo common experiences tamo bilang Kapampangan. So, mika sequel yapin po itang inyang mga latita mo. So, kambal la pureta at di palaganap nala naman po. Bistaman sinabi da ka na ako, ot Kapampangan, why not? Alang misulat taliwang Kapampangan kasi ala taliburong Kapampangan. Nung wala po available din. Ako po, kana ako, pwede rin na ako man pong i-message. Deng aliwa po king Holy Angel Kapampangan Center. Yes, uling iya po yung kakatamang publisher. At yung katlong sinulat ko po kanita itang Maleldo, King Santo Tomas, nung wari, dininang king kwento ing mabandi ang pong makuli kapag masusyana po ning Maleldo Santo Tomas. Balutan po aliwaya saya ing Maleldo King Santo Tomas at uling atin niya namang festival, itapong sa Buaga Festival. Metong tama pong co-founder na nito at ginawa mo naman kitang himnaning festival. So, bangka nita, maski alata, no, at ilang balikdan din kaya katamo talapamasa, kitang kaya katamong mabanding tradisyon po ka rin. Pwede tamong i-claim na itang galingan mo king pamanyulat kanta, king musika, ang po pamanyulat, alos minibat yan yung seminaryo. Ay, alapon duda mo. Kasi, anyang kitang kaya po niyang makumbira ko minsan king commencement exercise, kening elementary, kening kakong alma mater. Sa Balambaloyo po ako, linob ko seminaryo. Pero ako may ordain. Ingkutang, did I fail ako? May bigo ko, ako may tagumpe ako. Nung lawen miya mo, kitang ordinasyon, probably. Pero balikdan ko po ako. Sinabi ko lang mo muna, king seminaryo, may pilitan na uling na ning pamangailangan. At abalo ko kanita mong kayong pamargaral tampo kayong liturhiya na maulagala pala retang acclamations, pati responsorial psalms, detang pakibat. So may umpisa ako kayong ditak-ditak makanita. Ako isipan may gindalan pala ito para magiging composer later. And kayong pong kabelwan da rin kaya katamong talapanalbe, ako mo po sigurong ginawa kanito. Ketang panahon na linob ko seminaryo, basta't sinimba ko po, balod ako rin kaklasiko, po rin kakilala. Magdala ko pong bond paper, o kapirasong papilang pong ballpen, at potang mag-umili yung pari, mag-take note ko. Kasi, ako buring kalingwan detang mga santing apunto na ng pari. At yung megindala nito, on how to jot notes, ang pong mag-organize thoughts niya bandang tauli, may gindalan kayong pamanyulat ito. At yung katlo siguro, tiro na ng seminaryo, makanano ing paralan bang kanita, aluguran may nga mo gino, pwede ay ni kayong pamaglugod mo kayong kaparang tao, ang po kayong komunidad. Ipasyag me, kitang pamagserbisyo mo, pagisan meng sarili mo, para ka rin aliwa. Nya, makanyang tapong may involve ka rin may aliwang organisasyon, ang pong advokasya. Kaya siguro, ala kang patugot manag at magbalik. King kikatang alumni ng seminaryo. Totoo po ito. Kasi, dening kikata, bilang mani muna po ka rin laiko, alumni lay, I strongly believe among may pagkalubanan lang kalam. May pagkalaman lang rin, dakal ka rin may garal seminaryo. Alayang kapante ing seminary formation. Kaya meging pari ka, kaya meging padre de pamilya ka, o may natili kang single blessed. Kapanwalan ko po itang may pagkaluban ng tamong grasyo. Nya itamo maging grasya tagay ng iglesia. Pero dapat maiyari ka rin. Kay ba't mong meging grasya ning iglesia o grasya king iglesia, kailangan maging grasya tamo ning iglesia. Nung inyang tema tamo po kanyan, kaya katang pamanuli sana seminaryo, kaya July 5. July 5. Opo. Magusang alas 3 ning kapanapon. Kaalam ning kapulungan,
Kalam King Kapulungan. Ita mo nga natin tamong kanya-kanyang regalo iba't kin Diyos. Makanano tamong palablaban iti parakalan. Bang kanita maging mas mabunga karing kikatamong kabalen ang popang kayabe king komunidad. So, inta po yung panagkatamo. Itang alumni ita ko, pilan ng years? I remember yung kikatamo pong minunang pamitipon kanita, 2007. Why 2007? Kanita ay pumibay tang muli ko kanita kin seminaryo, kay ba't mi tukyan niya po itaking philosophy, anyang Pearl ne ing anniversary na ning deng pioneer na po ning Mother of Good Counsel College. And then tinipon tayo po itang isang dosena anibersaryo niya, isang dosenaryo. At yun yung forthcoming tamo po, kaya July 5, Biyernes siya po ito, first Friday, agkat alangan po rin kaya katamong kayabe may garal seminaryo, bang kanita muli tang pasibayo, open house siya po. Dakal na po kasing may gawangin ng renovation ang po pangagawa. Dakal na po yung melarin. Ane po santing balikan ng kakatamong pibale-bale. King alumni ni, deta mo may graduate college? Not necessarily po. Who is considered to be alumni king kakatamong seminar. Basta po, pisabi kanita, basta tinuklo yung at least one sem. Nung ninumaring ka klase mong may graduatean niyang college, karing ka makayabe kanito. Nung may school ka man, hanggang 1 year ka mo, considered na ka pong alumnus ng seminaryo kanito. So, ini po yung panagkatamo, muli, kingkikatamong matwambale. Kasi next year po, magiging diamante. Diamond ne po, niya diamante ne ing matwambale. Kaya next year. So, ngayon pa mo po, pakalugkugan tayo itang mapaling suporta king kakatamang seminaryo. Basta, ang importante itang alas 3 ng gapanapon, muli tamang seminaryo, may pagkwento ka rin, open house siya po yung kakatamang seminaryo, ganang may gawa ka rin, akit yung pa magbayo. At the same time, may kamisa itamo itang alas 5, at kay ba't may ka solemn procession tamo ng Our Lady of Good Counsel. Malating paglimbonan king seminaryo at kay batatin tamo pong dinner ang pong socialization ng pangabing. So, Bruce, sabihan po, may gawaya pong Diocese ng San Fernando, 75 years na. After 2 years mo, o after 1 year, yapin na yung seminaryo Halos, na. may tutukila po. Tutukila. Opo, 75 years seminaryo. Correct po. Kasi may bisaya po kanito, kini King Guagua, ang popa kini King Apalit, ining kaya katamang Mater Boni Concilii. Seminary kanita niya. So, dakal na po din kay katamong pagmaragula alumni, may mag-obispo no po rin dakal kay katamo ken. Anya, lalo na retan maging talaturo tamo, ela po akay, naningaws da, ela small time, sabi yung pinigay po. Mas well kayo amang, tiro da kayo rin mga galing, matenakan nyo pong professor kanita. Ikatandaan mo pa rin teacher mo? Yes po. Ay, nino mo. Ala ko pong kalingwang ken, lalo na, sabi ko pin, ninong makakalingwang ka Mr. Danilo Maglaki keng English, makipateke kanito, kamaya mo, mali yun. Only to find out later. At hanggang ngayon, yung pa seminaryo. Yes, principal niya po keng kain eh. High school. Nya, nakaregula bagi, rening kaya katamong lay teacher sa reni, ang po rin maging talaturuta mo rin ngaliwa. Chuno po kaya ngaliwang bien, Timori Father Mendoza. Manipat siya pa mo po kanita UST. Potang kayo, magbasya mo para turo na kami seminaryo. Once a week mo po ito. At siyempre, deni pong pagmaragulta mong talaturo di Monsignor Tony De Rosario, deni di Obispo Ambo David, di Among Bobet, Obispo Dong Labarias po, Maestro Mia keng methodology, yapong Nes ning Onchoko ning Cubao, Maestro Mia keng Latin ng pong aliwapang Christian Formation. So dakal po, utang tamulob, inge ganaganang pundasyon ng pangatao tamo. Karinge ganaganang meging talaturo tamo at lalong-lalo na kaya ngindong seminaryo. O na, ako po, babalikan ko rin teacher.
the best, ne? Di apong Ninoy, Opo. di apong Josel, Yes. di apong Bong Pangan. o yan. Yes. At sulang po ding the best kanita seminaryo na po. Kaya Opo. kanya pong babalikdan na. Kasi Nya, nung Opo, dening mag-aman nyo po nga rin hanggang eni at supaya pong buong pangan nga rin. Sabi ko pinetutuwa itsura. It's been almost nung 84 ito, 40 years na yung milakas. Ne? baby face siya pa mo rin. Hanggang eni, baby patient. Canon law pa mo rin tuturo. Opo. Anya, nakanyaman tang muli ka. Ewari po, ating kong kabalen ka rin ng singit kaya mo po. Director niya po ng NEDA, making professorya po keniking UP. Yung lagyo na po, Dr. Dante Canlas. Mate na kanyang kapampangan, Tomasian. Pero yung gagawa na po ng Domingo, muli mong mga 10 o'clock. Magluto-luto yan dito. Mangan lang pamilya. Pangalas 2:30, mama ko na naman, magbalik ni Quezon City. Sabi ko, ba't magpakapagalin tao ngayon niya ako? Until I found out, siguro niya gagawan tamo ito. May ngari tamong cellphone na potang low bat ka. Potang mitide kang pasibayo, may recharge ka. Kaya tang bala mo, charger yung pibale-bale tamo. Niya yung matuambale, isipan ko makanya niya naman eh. It feels home. Whenever na mag-meeting tamo seminaryo, it feels home anytime na may padalang kakarin na mula riapseto, rening kikatamong talaturo dati. At nakanyaman ang panandaman itang andat muli tamo ka rin. Siyempre ako ating kayabe mag-prepare kayo. Nino ding kayabe magsadyaging alumni. Kaya betala po kayong dening kikatamong fellow officers ne, ri Brother Edison Dizon, di Brother Meng Vitug, ri Rene Galang, di Jomel Cruz, Aldrin Angeles, Raymond Dizon, kay pa rin anak di Brother Jebans Gueco, di Paulo Montances, and the rest, kay ba't deta pong counterpart na kayong pari, di Father Romer, di Father J. Bascon, advisor tayo Apondines. Siyempre, kayo po, maragula sa upitang kayo, kayang tabeda kayo kayang pa mag-promote, kayaning kaya katamong archdiocese, ing ulaganan ning pamanuli. Ewari po, ing ima, ing balen mo, ing kaluguran mo kembye, nakanyaman ulyan me. Potang misiping ka mo kesalo ng ima mo, paswelo na kapakiramdam. Itang bala mo, ega-naga ng CB, ega-naga ng lungkot, ega-naga ng inanakito, sakit loob. Milalako nga nita may yulo po, tang atso nakakensalo ng ima mo. Ita po yung paiwatig tamo kitang ulaganing pamanuli. Tsaka ako'y medagol ko, ganyan pari na ako, yung idea ko ng lupa ng Mama Mary, pining Motherhood Council. Yes. Itang ing anak Yes. makakiling niya kamana. Correct. Na. Yapin po ito, itang palining salo ng ima. Wari po potang may nasakit ka. Potang piglokuan da ka ning kaluguran mo o ning kakyalong mo. Potang minuli ka, musingan ka, gangating kang may gasgas. Potang kinawal na kang mamo. That's enough. That's it. Yari na. May ulo na yung sabla. Ita siguring burita mong panandaman potang mulita mo kay Indo. Indo ning maya pausok. Bangkan ito. Baintun tamong kausukan time and again. Manyad tamong saw kay Indo. Bangkan ito. Ita mo mikakapatad ta kay metong komunidad, kay metong seminaryo. Nya paano walang tayo tang kaya kami lin wala naman may ordain namong. We believe we were once called but we are forever sent. Yes. Ne? May tang misan na beyabe pero forever sent. Atin tamong kanya-kanyang kayaksan no karin tamo sukat bidawon kagiwan para kayong katamong komunidad ang po kayong Banal Kapulungan o Santa Iglesia. Ako po tang nostalgic po, tang daramdaman kitang kantana. Lalo na
king ordinasyon po, kanako yung highlight, naluway po ang magmalan niya. Okay. Iba't kanta ditang pari, naka. Yes. Pero highlight kanako po ang mayari, induling maya pa, puso ka na. Opo. Kanya man daramdaman takatangaitan na. Kinompose na po ning kakatamong kabalen ni Apong Greg Canlas at maragul tamo pasalamat. Metong yung maragula inspirasyon kaya kaming lay composers. Uli nga niyang panahon na po ng pandemya, tinipo na kami bangka nito. Yasag na katamo, ang pong yanad pa, lalo bangka nito. Itang iganagan ng malyari ng idake, kaya pa manyulat lyrics. Ang pong technique kaya pa mag-compose. Ita po, dinaki na niyang panahon na ng pandemya. Nya, hanggang pakamaskay nga po kanta po, laut-laut, mag-classic kaya po kaya kanita. Sigurado ko po, tandamdam na po itang Our Lady of Good Counsel o kaya induling maya pausok. Siguradong detang yung may mag-graduate, mangilabot langan. Ayo po. Kaya sana mangilabot langan, banta magbalik laking July. July 5, first Friday po ito. Yung tunay na pong Foundation Days, July 4. Ne? Pero yapin po yung maging countdown tamo ini. Gawa tayong biyernis bang ito. Retamani ba't Manila, weekend na kinabukasan nung may bengila man. Balong na po, tamigit-ikit la rin may kaklase among kaya no bisa may kawani itang bengi. Ita po nga bak kanito hanggang may puyat la at least weekends niya kanito. Ita po yung At yung kilala ka rin pagmargol tami ngayar seminaryo. ay, nakala po. Nakala na. Ekula po bilang, siyempre, rin kaparian tamo, ne, dakala po rin mayari takin. Pero dakal mo naman successful businessman, maging regional director la rin aliwa, successful businessman la po ngayon. Dahil pong lagyo nun, talantangan ko nga po, dakal. Contractor la po rin aliwa. Pero, maswelo tamo, balud ang balikan. Pota pumikitikit ang makanyan. May papanusi. Itang atin lang ang darake na itang pwede dang ayambag para kaya ngindong seminaryo. Ita po siguring maulaga. Lalo na niyang migrace tamo pong funds kareng paraffol tamo kanta banta. May dagdagan niya po ponding seminaryo kayang pagawata ka rin. Maragula po sinap deng alumni. Isipan ko mo nung dito yung ginaganang mayar seminaryo, mag-contribute na. Condominium yung nga pagawa namin. Opo, niya. Masanting yung project yung ngayon, kaya dapat pamilitan talang mag-attend. Lalo na po ding abit ang pari. Ulit-ulitan tayo po. Kaya katamong mayari ng seminaryo, lalo na po kaya kayong mga ordain. Abi-abi tapong mikitikit keng July 5, pati po ring lay, alumni, no ka rin taman manibatan nung atin muring paralan, sangkan itang laut o oras bang kanita pareta mo mikitikit. Sana abi-abi tapong may abi-abi kanita. At pasalamat tamo king nga pong Ginoo, 74 years na po. At maging countdown niya ini bang tamas mika Big Bang celebration potang diamante ning matumbale. Kaya sana po makapag-attend tamongan, makapagkyabe tamongan. Itang ulit-ulitan ko rin din tang kinita mo kukuwang siganan. Correct. Kinita mo empowered, king nunukan tamo menibat, ing mismong induta mo. Kaya siguro ka rin, gana-gana pong alumni, miss na akong ima, kaya muli na kayo. po. Opo. Alanang muna po, nanuman yung panandaman mo, masaya ka, malungkot ka, migtagumpe ka, o may sawi ka kimbye mo, ingima, yung sapat na bang kanita, maulungan itang at yung pilubluban tamo. Kaya king lagyo na po ni kakatang programang Krusada, pagkalubniya po kayo ni, sana mas dakal ka pa agawang kanta, libro, at dakal ka pa apauling seminarista dati, at pampari, banta, potang 75 years talagang aliwa. Mas matindi sana maging kakatang celebration. Ay, dakal po salamat tamong. I will always treasure ning Birhen de los Remedios, ingendo ning kabaldanan. Yabe kaya po karengga kung kaya tangal termi ning indo ning kapaldanan. King lagyo na po ning kakatamong Arsobispo, yapong Dong Labarias, at king pong kakatang radio station, 91.9 Bright FM, ing Nuestra Señor del Carmen, Carmelite Media, ini po yung Father Talk,
kaya beke po father de pamilya, brother Irwin Nukom. Mabibiyemi po kayo yung magrasyang kabengyan. At sana po pasibayo kaling kaming kapatada meging pari, dating seminarista, muli tamo po. At muli tamo po, mikitikita mo king July 5, 3 p.m. king pong Mother of Good Counsel Seminary. Invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity,
dito. Enjoy life at Bright FM